Wangolay kenda tiko na singalebon din daya na tulong na kambimbi. Dua, ya nga na singatambon din daya, singatambon ni sobragin niya lutambon. Ikarua, na baka na numini sudu ba kaya alo ni Chon Wesley, na katulu, tusandam sa chungko ay tulu. Nitaltala, na bunibola, tamatata ko bambu subiti. Nandito ko nandoon ang una, saya pa palaki na pakalebu na yalo ni tamata, and nandoon tala na kaya pakatokay the new spirituality within our context. And this new spirituality is the hunger for the Holy Spirit. And most of us are pleading that they own the Spirit. They can dictate where the Spirit goes and where to dwell in any church organization in the world. Kaya na ya papalaya, saya papalamay, saya do chuk may biti ng ungo. Gay bunaw chukaso saraka ni nonranga na yalo tambung. They own the Spirit. The Holy Spirit is the property of that denomination or church. That is where Fiji is heading to. Because most of the denominations, Christian denominations, they are pleading that the Spirit is owned by them, even though the Spirit is God Himself. Ang samay bunaw chunggoan na sobrang inyalo tambu, kinasing ni Sudu kaya alo ni Chonasli. Na yalo tambo na wasabay priu na ruak. Ruak na kinimbalimbalangan na vangi demu kinakukuha. Gay bandaw tagimay na wasabay priu ya kinapasabay krisim may kinimbalimbalan chiko na pneuma. Pneuma is the wind, spirit, and the power. Ya kapag wind, spirit, or power, Indo na kada sinentara. Sa kanirawan ni control ta kana tamata na lo tambu. Saya nga. Balta na ba? Ti ko nga buwan na kulo na kinakabuko. Omnipresence, omniscience, and omnipotence. Gailaw para sa bunaw tu na ngano para sa ka sa non rasanga na lo tambu. Saya nga. No one can own the Spirit. Because the Spirit is God Himself or herself. Kambimbi kinin in the bana numachi ko nangaw ng bimbi ang goya, the bana numachi ko tulong kambimbi. Dua o kwe vangi. Raw ni duruma, napakata ka na iskeli. Raw talaga niya babala, may bakana, ipakatiwasan dua, tikinerua. Sa sengan ni pakafokot tagi bura-bura sa lalatu asa ya papala na ni kalo. Waya nga taki na po sa pakaipriw, na po sa pakiris na ubering. May pagkasarangan na tininto, nindo within na kinaloka, may pakat-katata na loka, may kayo masaya kininto na to. Kasi ko na ya papala tiko, may bechon Wesley, asa kata-kata. I felt my heart strangely warm. Something is inside me. I cannot explain. It is God Himself. The Holy Spirit is moving within myself. I cannot control. Because the Spirit is God. I cannot contain or explain. Because the divinity and we are human beings.
Dona Ulutaga no machu menta baka sem takabata. Kim do sana ka ngulong itokan ni total do sa metambaki. My theme for this morning is moving towards liberation and reformation through the leadership of the Holy Spirit. Moving forward to liberate and to reform through the power of the Holy Spirit, the leadership of the Holy Spirit. Not only moving for the sake of moving, no. Moving with power. Erona Lesoni undi kita cukup sa uli ko tibekan, uli ka na total. Ni total liu ni matevalo. Kina matevaluai. Ni karuni Pita na kinawasin dua na tikineba na Lesoni ka uli ko chonosile. Limbara ninge lagoyani and on experience by elders gate street. Ko na Lesoni ko. 2 Peter 1:4. Sanggalero nga daw ko yan, ay bola, ni matniluda, pero may rama. Luther's preface to the Romans. Before that, he read 2 Peter 1:4. Lisa na welcome. The boss of April, ibang tayo ko na boss na Reformation. The orthosis mechanism balimbalitico to strengthen thoroughly, rectification, making straight. Sangkali bang tayo na liberation, me aplephthorosi. Aplephthorosi na boss ba Chris mechanism balimbalitico nga na free from being rescued from captivity. Ugay ba yung atakat siguro na baka sa manggongo na nakatangalepo di alo tambun. Dua, reform. Kanakaruan, liberate. Kaya mga nakatangalepo di alo tambun, may besi regit ko, yeah, this is the time for us to be liberated from our sin and do the reformation within the Methodist Church in Fiji. Baran yung oleh betul no kambimbi o biya boso bimbi mantabikan tanah liu lutu sile. Ibu kata betul man to kona liu lutu sile. Ngo kona liu lutu sile. Mai bechon sile. Nindu ay liu ni lutu sile. O kwezara ngai lo mana na kelu na lo mana todo. Bakas sama todo. Wana nan todo. Kau todo. Kekene kerua. Belo mana na wekana. Mebaka Solomon. That is the Methodist follower. Gay lebu na ipamatala, nangononggo, siya nga, nalotu sila, kuwasa na nga yung duwa na lebu nalotu sila, sa lomanan din na saranga na kaluwa na lomanan toto. Kau atau doko, baka sama tau doko, nakakita nga, bango lebu na kaluwa, kaya matanggali bana na rubak ka semua melau rei seranga eno na bengkarabi na puno ngai bengkarabi tukina. That is the Methodist follower. Sangani apa pala, sangani sasakure-kure, sangani lante-lante sanga. That is not the Methodist follower. The Methodist who is rooted in the love of God, deeply rooted in the love of God. Kaintu kan sa kure-kure apa bala lande-lande saka sa cukuan al tamu no. Why? Karena mata ini conya kena wasen dua tigine ba o ike mundo salomani ka kuni bandina tanah alo ke tengah. Baka to bale na alo. Elebu tole alo si saya alo me bona kelusian. Ni resa lebu ngona profit bo ilasu. Era salah mulia ni bro. Gai tuan alem lo tu sele, sekali apa bala, sekali sasa kura-kura. Endua tei tuan na 6 bulan lo 5 lebu ni kelu. Deeply rooted
in the grace of God. Sa kaniya pa pala Italia. Sa kaniya belanda ya kiba berbea. Sanga. Lewe nila tu asile. Elo mana sarangana kaluan elo mana todoko. Di tombungano na lo mana ya angge lo manir na kamu kalau mana numbul. Hindi na bada pa na baka samaya. Eti ko na episode na kena wase tolu tikin netin gabitu awil gani bikanda. Meti ko nga na lo mamundo na Kristo ena pang bauta. Do bawakana katoya butaki ena loloma. Bawakana. Baleta malaba, baleta mengauna nga ito inando bui tau na uza. Lebu na zangi, lebu na kaya mapala. Na lewe ni lutu esile sini apala ti paroro. Baleta na daba. Bawakana sa ratungan no nambula ena loloma titong bunikalo. Tol sana kambing biau-biau ngolong lepek yang telah singali kutindai. Nayal tambu ni kalau, ena lewanga na bekai duruma, kay na wanway baita bikina. Daya lo tambu ni kalau elewa ngau e ozei meduruma. Na kena malam ire ba masala taka chuna tikinango lewa na lo tambu. Naya lo tambu sini rawan indu elewa. Elewa ngau koe bakata ikoe de rumah desang. This is a new spirituality that is moving around within this country, Fiji. Claiming the ownership of the spirits. No. No. The Spirit is God Himself. We cannot dictate where to go and whom. Isa na bekanggung. Awili kamanda pa kamalwa, na kena po sa buhay pertania na tikinendua kina lima iba tunggo na kena rong. Ito tikineba. When the day of Pentecost come, they were all together in one place. All together in one place. Reading between the lines, some may assume that they were singing, they were praising, they were praying. That's the assumption. Literally, they were gathered together in one place. A sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the house. They saw what seemed to be tongues of fire and that separated and came to rest in each one of them. Each one of them. All of them were filled. Sanganin dua beira ya krea. Sanganin dua beira ya kau tamain kesulia. Sanga. Only God does that. Only God has the power, that supernatural power to deliver, to give. Kaya mo niya nabakam. Kaya anda na lewe ni lotu eselen dan dambendei chiko na ibuka bulim bimbi. Lo mana nga na kalo na lo mamutudoko. Kau atau doko, baka sama tau doko. Ngai lo manira chiko na kamu, kore ita chiko na bisina. That is the Methodist Church. Baleta na kaya
kelo, may lama lagi lang sumay. Ngay may tiko na kelo na kenda malio. Sa chungo na tambalin bulurarap. Sa chungo na tambangwani. Sa chungo na maram. Kung natolo na ministries bimbingo, ano laman luto sila. Do bayang ataka na kambimbi, bayang ataka chiko na kelo, na luto sila. Lo mana na kelo na lo mamu tudo. Kaya lo manir na kamu, na taka-taka ni pingkara bira ramban. Biran teman. Kerusahan kambimbi. Na baka lagi bikin tanah lo tambu na bikin dundu numenda minta payah orang temat. Na baka mai bikin. Awili kemanda na bosa ya bu, awili kau chone wesele ni beren di lakoyani, Aldersgate Street, through the experience from Aldersgate. Watong ko nakawili kau chone wesele na tigine ba. Do rawat kina nakasa bakalo, do san rota ni mai nandukan dukali satu ya pura-pura, na buku ni ngangan reda. Sengani pangating roti ucon sih. Sengani pangating roti. Dinangani atu kuna bua pita bala buna utanga tunga na bambauta. Meva vanisan nomu na bambauta. Kemni sana kangu. Lawan ni lotu esle enda maiti ko na lotu bimbi. Wana no min sobarang ni alo tambu. Sa kambimbi bikenda nakai binakata nakalo lakotani ngamai na banua edala ko tiko kina bangalala mai kina. Kwa sini bakila te ko chono sele ni sombuti kwa chuna badeng baleta. Eli chikubwana badeng. The assurance of salvation was missing within his souls. Sangkai kilau ko sanga dona kaya ili chukubiyau. Ko na kata saya apa balaya. Sa kilau ko ni sa lang may bi ko na utam. Sa vatakina na beka dha me bakana ibalabal dha sa kambita sar ni balbal donu kini balbal binak. Kemudian ada kawan na single pun tindai. Itu sana itu kani betal tawa. Dua jangan ambisin leban itu na mesele saya kuan na kena pengumpulai na lalu tempat. The heart of Wesley's mission is the saving of souls. To save souls. Meron ya, na buku ni Canada, meron gay law may sanango, balit ni tuikin na pula. So nita kani sequoia nakanto sa katibikin. Do sa may batikori ko na ruana unang bimbi. Dua na sobrang kanyalo tampo kaya nagkaruwa. May bichon vesile, nagkata-kata ko yan. Mayado may nangauna, merakila na lewin lotu vesile kede, nirasa bumbray. Nadabang ayat kabat ko ando na lewin lotu sila mekila o kwe ni sabang bulay. The assurance of salvation is where we are going to. Kyo baitavi, kyo ngarabat sa na takdaka, si Rabatali. Be assured that you are saved by the grace of God. Tulsa ni kami biyo sa bikin na silip. Rawa ni baluti,
Kona kae boleh cukup bitin nang unung go erau ni bolutia. Kebaka sabai kurita kina bang bauta cukup bikin dan dua dalam lut. Sabai pamadala taka cukup pita. Gona kae pamadala taka pita. Ena tigine lima kina ono. Ena bungu ni kaongo ndo nguma tua vale besara. Ena kena vai kurita kina nom ndo bang bauta. Ena tapa? Bala-bala binaka. Ena buku. Bala-bala malua. Ena posota. Ena ndau lotu. Sangkai tuwana sumbuna kami darawat. Ya anak kena guri. Sangawala ni bang bauta posa. Na lotu asale. Bagawakana na lotu asale. Sangani diri tungai mali wala na lotu asale. Me bagawakana na lotu asale na kaya bengarabi kina merabaki lasar ngana lewi ni panduang na lewi lotu. Na nonta bang bauta nai tala nai bakatawang kasin lotu. Tirara kikenta ketengan tapi Ulutaga na lumalut. Waya na bakawakana ba madala taka cukup Paulo ni apostol. Di sana yo kango sa tinya sana ibu nawan singgali bundendai. No buah ni lo tambu. Ena maro ena non takadivi ke non tandingi taki ena itabi ena sanu iteki. Kusa tinia ke ena nunggu ibu nawan singgali bundendai. Ke mdo sarabe kangu. Tiki na tini. Ke mdo na bewekani. Do ngumatua dai kina do ba taun de takisara ena no mundo kadivi kina no mundo ding taki. Do sa sangasar nimbale ke bakando sa kita kana be kaongo. Daba na be kaongo. Wa madala takatsuko Pita me kaoya raida me ba taun data kena bang bauti kalau sama wa binaka buana kalau ko na sama binaka ya me lau raida kena mawe bura-bura ngai daba ngai bai kurita kena bang bauta ena loloma na loma binaka elo sama-sama, elo malua, elo tondonu. Karena kakek dah baik kurtekin dengan pembauta. Kebakai bawa ya nambula, dono sengsar ni apa lati bororo. Dan bicung kena turun komanda. Do ba muria chuwa malua mawi tangi kaukawa tangi badaba sekarang tambe de chunga kendan dadak matentu kambani selotu punua dapat alakina ke bakai bawakana chuko nambula sama babina kai dake bawakana chuko bura-bura ke matanggali tangi tabanga dona sini apa tu? Sama su ni velu tangi lo tu dona kalunga tatiu kena mdu bale. Be bobo ai na bengkaran. Lebu na ya Allah bele suwana kalunga. Na ada ni kalunga tamanta. Kena lu bena kena lu tampo. Amen.